ইয়াতে বহুতে লাহে লাহে কৰিব ইমান সংক্ৰমণ নকৰিব লাহে লাহে আজি এই ভেৰগাঁও ব্লক কমিটিৰ অন্তৰ্গত গোটেই 380 হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত আহিছে গোটেই দ্বিতীয় দলৰ পৰা আহিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰাও আহিছে লগতে সমাজকৰ্মী সমাজসেৱক ব্যক্তিসকল আমাৰ মাজত আজি ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিছে সকলোকে আমি আদৰিছো আমি যিসকল ব্যক্তিয়ে জয়িনী হৈছে তেওঁলোকক আমি পানিশ্ৰী প্ৰাইমাৰীৰ পৰা হুলিৰাম ৰাভা ভূমিধৰ ৰাভা নগেন ৰাভা পাৰ্টিত কিয় যোগদান কৰিছে আগতে ক'ত আছিলে মই ডিমাকুচি প্ৰাইমাৰীৰ পৰা আহিছোঁ মই আগতে ডিমাকুচি BPF4 প্ৰাইমাৰীৰ ইউথ সেলৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলোঁ মই বহুদিন ধৰি চিন্তা কৰি আছিলোঁ যে মই ইউপিপিএল দলত জইন কৰিম কিয়নো তেওঁলোকৰ যিটো দিশা পৰামৰ্শ যিটো নিয়ম নিষ্ঠা এইখিনি খুব ভাল পাইছোঁ সেই বুলি মই ইউপিপিএলত জইন কৰিছোঁ কাম কৰিব আহি থকা দিনত হয় মই আগৰ পৰা তলে তলে কৰি আছিলোঁ প্ৰকাশো কৰা নাছিলোঁ আজি মই একদম পুৰা অপেন চেনেলৰ যোগেদি মই ৰাইজৰ সন্মুখত ওলাই আহিছোঁ যে ইউপিপিএল দলত মই কাম কৰিম বুলি ইউপিপিএলক মানে আঁকোৱালি লোৱাৰ পিছত কি আশা কৰিব ৰাইজলৈ কি আহ্বান জনাব মই আশা কৰিম যে যিজন নেকি আমাৰ দাউবৈশ্য বড়ো ছাৰ তেওঁ আমাৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰি আছে আৰু কৰিব সেই আশাৰে মই সকলো ৰাইজকে এই বাৰ্তাষাৰ গৈ আমি গাঁৱত বুজাম আৰু সকলো গাঁৱৰ ৰাইজ আহি যেন এই আমাৰ ইউপিপিএল দলত জইন কৰে তাকে মই আশা কৰিম হয় হয় আজি খুব এটা আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ এই অঞ্চলৰ ভেৰগাঁও অঞ্চলৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আজি ইয়াত আহি জইন কৰিছে প্ৰায় 400 জন ব্যক্তিয়ে ইয়াত জইন কৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ নীতি আদৰ্শ আৰু যি ইউপিপিএল দলৰ দ্বাৰা যি আমাৰ এই অঞ্চলৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে বিটিআৰ যি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আৰু এই উন্নয়নৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় এই অঞ্চলৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ইয়াত জইন কৰিবলৈ আহিছে প্ৰায় বেছিভাগ ইয়াত জইন কৰাসকল সমাজৰ এজন বিশেষ ব্যক্তিসকল ইয়াত আহিছে আৰু বিভিন্ন দলৰ পৰা ইয়াত আহিছে গতিকে আমি তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমি এই ইউপিপিএল দলটো আমি অনাগত দিনত আৰু আগুৱাই যাম বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ थामजिनै नं भेरगाव समष्टियाव दिनै 300निबो बांसिन BPF कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन राजनीतिक दलनि मावथि बिथांमोना जोंनि प्रमद बर' बिथां दैदेननाय इउपिपिएल दलाव योगदान जाफैदों बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जौगानाय गोजोन आरो खौसेथिया फैबाय बिटिआर सुक्तिया मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजागासिनो दङ आरो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि गासैबो हारि माहारिनि सुबुंनि थाखाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ दिनै राभानि होन आक्सु गुरखानि होन बा खरनियानि होन बा जोंहा कच राजबंसिनि होन बा बेंगलिफोरनि होन बा माइनरिटिनिफोरनि होन गासैबो जाति जनगोष्ठीनि थाखाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो आवगायदों आरो फैबाय थानाय जानुवारि दानाव मोनसे जातिनि मोनसे हारिनि जेंनाफोरखौ लानानै मोनसे नोजोर बिजाब एबा भिजन डकुमेन्ट जों बानायनो नागिरदों दा बेबायदि माखासे खामानि मावनायखौ नुनानैनो दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो हारिनि सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोनि फारसे गोसो बोगथाबदों आरो जायनि थाखाय दिनै भेरगावल' नङा गुबुन गुबुन समष्टियावबो सानफ्रोमबो लोब जोंनि इउपिपिएल दोलोआव गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै जइन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बहाबा जों नुदों खायफाया माखासे माने थाबैनो माने सोलाय सोल' खालामबाय थादों आरनायखौ लानो थाखायसो बेबायदि खालामो नामा जोंनि नुनायावथ' बिदि नङा जों इउपिपिएलआव जोङो रावखौबो बुरखायनाबो लाबोआखै बा बायदिसिना खोथा होनानै प्रलबन होनानैबो जोङो बिथांमोनखौ लाबोआखै नाथाय बिथांमोना नुदों जायफ्रा थांनाय गोलाव सम सोरबा बिपिएफआव दङमोन सोरबा कंग्रेसआव दङमोन बा सोरबा गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोन नाथाय बिथांमोना दोलोआव थासेयावबो बिथांमोननि गामियाव
माखासे लामाया थरसेबो अन्थाइ गोलैयाखैमोन माखासे गामियाव मोनसेबो खामानि जाहैयाखैमोन हाइवेआ मोजाङै लुजायाखैमोन जब कार्डफोरा दस्रानियाव थायोमोन बायदिसिना बिथांमोना जेंनायाव गोग्लैना दङमोन जुदिअ राजखान्थि दोलोआव दङमोन नाथाय दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ फैनाय लोगो लोगो इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआव सासन खालामनाय लोगो लोगो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बिथाङा बिटिआरखौ सलायनो बा खुंनो बिबान लानाय लोगो लोगो दिनै रावबो राजखान्थिनि दोलोनि खोथा जोङो बुङाखै जाय गामियाव जाय सुबुङा मोनथावना जग्यता बिथांमोनखौ नायनानैनो जों आसनिफोरखौ होनाय जादों सोरबा सुबुङा न' मोननांगौबा बिथां न' होनाय जादों सोरबा सुबुङा बोराय बुरै पेन्सन मोननांगौबा 60 बोसोर जादोंब्ला बिथांमोननो बे आसनिखौ होनाय जादों आरो जाय गियान सोरां बिथांखि सोरबा फरायसुला फरायसुलिया जाय जि दोलोआनो जाया मानो सासे फरायसाया मेट्रिक पास खालामनायनि उनाव बे गियान सोरां बिथांखिखौ जों होदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 25,000 किस्तिखौ जों होखांबाय गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गुबुन गुबुन दोलोनिबो माने हाबनानै दङ नाथाय जों बेखौ नायाखै जायखिजाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 25,000 रांखान्थि बा अनसुंथाइखौ जों होनाय जाबाय गिबि खेबनि थाखाय गिबि केसथि